whaatalo whaatu tatu e Kalesia ma Senei, California i Sautenei. I le alofo le tua e lan tausinga i lona nuu mlan whanau. Tatu alia mai fo le nei sa pati le anga leo le tua. Ono ia le malanga maliu maleoti ni so tatu ainga. Ia alofo ngie le tua ia whamai se atu lo na Paia. Tōwhira ngalo mai tatu umale Kalesia. Ono tatu iai teimi o whamai man nei soifuanga lo to soifua mo tatu olai. Malanga maliu maleoti a whea i tatu e au normal tatu fuafuanga. Ia ono tatu titalia ena o me leia whape whea mea pia ona whape mai ia iopu. Ina ia whape ona tatu talia ina ona paulawa nei soifuanga. Ai whamania le tue atu tau ala ufaya statu talo. After ile atu lo wang le lei. Matualia mailu sa pati ne foi vai aso tu sai mau fuafuanga. Whafta ilo wang le lei, whafta ilo tau singa. Matu talatu tamai e whapene e whatasiatu i a inga lo a whel maliu maleoti. E whamasiatu, whamalosi, whamawafana. Whatepo matu loto e ate oe le aso e te fio mai ai. Matu tu e whelo ai ai mai ua malo lo ia Yesu Keriso. I le tai au wha auro. Talia mātou nei tula ia manuia lau a fionga, manuia lau whanau le swafo Yesu. Amen. O Lesona lon se fulu nei o tātou kuata, e susu e ina o tātou mta aupu e tu sai ma le nei kuata, o le susu e ina le pe whapewhea o na tātou mamalama i la fionga le atua. O vaso la nei o le utu o tātou suenga the Bible as history, o le Tusi Paia, i le Tala tu Faasolopito o le tātou laulangi. Tātou mawa utu mawa le Tusi o tōtoro no me mtau pe lima lon whau pe ono. O iovo lo atua, o le na au maia oe nei le nuo ai kupito le mesa e nofo polongai. Ewa whetalai mai le atua ia Israelu, ina ua umane i Faasolopito mai le mesa nofo polongai ai kupito, mai taita ina ia te la tō le wau matua si o na la taunu watu i le nu o le fōwhulanga. O nei atu e whamanatu le ia Israelu lan taita inga ia te la tō ma lana Faasolopito ina la tō ma le mesa nofu polongai ai kupito. Ai kupito ono whapeo na whaatusa ia el tusi o whaalinga le lalolangi anga sala o tātou nofu polongai. Aon lawe ina e tātou ma Faasolopito ina e tātou Yesu Keriso lo tātou whaola mai le ang sala ini o tātou sawatu i le ola e whaavavau. Ala tātou wa ai i le amatanga o le history tātou laulangi e tusai ma la fionga le atua. Kene sem tau mua na whaie le atua le langi ma laulangi e le amatanga. Na amata le history le universe ina wa amata le fofuanga le atua. Na mata le history tātou laulangi ina ua foa Yesu le lokou ia le tātou solar system e tu sai mar kenesim tau mua whaia le atua le langi ma laulangi le amatanga. E la le na Tusi ina i le Tusi Paia. Na Tusi Paia na ia wha mau ai le history o ngā luenga le atua mai le amatanga le fofuanga se i atu i le ola e whaavau. Ma lo whapeo na tau mai ai te tātou mai la fionga le tua. It's a comprehensive summary o le history tātou la langi mai le fōwhanga i so atu i le langi fōu ma la langi fōu. E focus malawa Tusi Paia i le history o le Faaolataga o le tangata sala ina ia whapeo na whaola ina tātou e ala mai le alofo le atua mai se maliu Yesu Keriso o lona toe fio mai ma ve nai tātou i le ola e whaabau o le focus na o le history totonu o Tusi Paia. A tātou te waila i le whaangaso longa o fuafuanga le atua i le history le o le Faaolataga o the history of our salvation. History o le Faaolataga mai le fuafuanga se o le whaabau e foi nei linear history. Ai ia mepe ona tātou māsanim tātou i le soifuanga ne e cyclical e tape o le o fitu aso le vai aso e whapea no so mai le lama to e mo watu ma
e le au mo le port pe fetalenga Yesu le Ioane mtau pe sumartasi fo pe iva no fa pe ati Yesu ona so pele se fululua e tu la le asolo no winga e cycle fa nga solo mai ma to fa ta milo ia taimi male ma metupu e tu sai ma fufuanga le tua i seasons ia to fo i mal fa nga solo ngol taimi e o mai ia me fa nga solo ma fa ta milo a ile history of salvation mai le fufuanga so le fa vau Aleni alona winga e anga inga iluma e anga inga iluma mai le amatanga si o atu ile fai unga ile fio mai Yesu matatu o atu ile ola e fava vau le tato te vai ai ile anga iluma o fufuanga le atua mo le Faaolataga o le tagata lea lo o Tusi e le afioga le atua so e faalagolago lo tatou manuia le lumanaʻi i mea tatou feagai ai i le taimi ua fano ia ma mea o loo tatou faia i le aso i le taimi nei e faalagolago i ai lo tatou manuia o tatou agai atu i luma e tusai ma fuafuaga le atua lea lo Tusi e ina i le tusi paia ia faamaumauga ia o galuega le atua mo le taʻitaʻiga o le fanau tagata laulagi nei ina seʻi o le ola e faavavau so o le pau le o le auala sile atu ona trustworthy e tumau mo le faamanatu mai a te tatou ma faamaumauina o le history o le Faaolataga o le tusi paia lea aua e moni lava e ata mai le tangata ia mai whailoa mai le angang pa io le atua tanga a oti le tangata so a oti atu na i la atua ma mali watu wena ala mai ai le fionga le atua ia ona umat fo ile mato e o mai le stupulang a o le wha momo wina le tusi pa ia o lo tu mawan mafuanga na whina ngalo ai le atua in ia mose ma lau perfeta ina ia la tu sia le tusi pa ia vea ma trustworthy historical document whaamaumoina i mea umalava tu sai mangalue ngā lea tua mo le Faaolataga ina ia pasi atu mai lea tupulanga i lea tupulanga so mafuanga na lea na tusia le tusipaia ina ia se historical document trustworthy ma pui le tua mai lona pasi mai taimina ia Moses o mai ele afe lima se lau tau sanga tu se tu spaia o lo tu maula var taimine mai tatou tea whaalongolango iai e tau mai ai tatou mea na whaia ana lele tu spaia tatou te le iloa e na whaia le atua le tatou solar system i le fitu aso le vai aso tatou te le iloa e ia i se sāpati tatou te le iloa foi e pe whaafeona whaaloina tatou pe ana le tusi paia so o le aunga na mafuanga na le ele whaamaumaunga lea as a trustworthy historical documentation ina ia tu maumo le tatou laulangi nei se o le teimi whaapeona whaolina i tatou pe to e fio mailo tatou li whaola ia mai se popo ngā yaso le iunga ele ngata la o le tusi paia ia ai fo isi whaamaumaunga taipei o whaamaumau ai ia mesa tupu ana mua whaamauni ai le tusi paia nei te pei o archaeological findings lolo tatu so ina le vai aso nei ia mena whailo mai ai sa iai ana mua lo ta ua mai le tusi paia lo whaamaunia mai i archaeological findings ia e moni sa soifua tangate e tai pe o Tāvita malona alu ia Solomona ia ma ato fo ima meu whaamaunia maua mai i sa ilinga ia a scientist archaeologist e lato ngā luenga e whaia le Holy Land po Middle East e whaamani ai sa soifua lato e tai pe o Isaia ma tu po eskia to foi Matanielu ma Nebukadnezar Tala o tusi paia mena tutupu teimi na tusi o ngai tusi paia mea ia leo o whaamaunia foi i suenga mai i ele ma archaeological diggings
So e whaamaunia le tusi paia, e moni le tusi paia. E whaamaunia le tusi paia. It's a historical book. O le tusi na tusia I mea na tutupu soifuanga nei. E ese mai tusi o lo ta ua tusi paia isi tapua inga po isi lotu. Taipe o le Koran, sa tusia I le langi, ia mai a Muhammad, e tau mai ai mea a onga a ala, Aleni ana ngaluenga historical no langi nei. E taipe fo le tusia mamona, o tau mai ai a onga na la mai a Joseph Smith, a onga le atua. Aleni ngaluenga sa e whaamani ai, le moni sa whapeona iai, ia tusina tusia mamona, I la langi I North America nei, e lengi archaeological findings o moa, e whaatau ngai civilizations o lo ta ua maritusio mamona. So, o tusi la ia tau tusi pa ia lotu Koran, lotu Muslim, ia maritusio pa ia mamona. Ele historical, they are not really historical documents, o na o ni a o onga. A ele I whaatino ina ni ngā luenga pe o Yesu Kiriso ma le atua soifua, o no ta ua mai le tusi pa ia nei, fo ine sa ngā lue le atua la langi nei, ma na fio mai le atua ma maliu ta ngata soifua Yesu, ma maliu la langi, those are historical narrative o lo whapea ma whaatino mai ele atua le tatou la langi. So, mena e se ele tusi pa ia le atua mai tusi la ia e tatou te vaia ngai I le history o mena tupu menga whaia le atua I le tatou laulangi. Tatou te vaia I le biblical view of history o le tusi pa ia na whaia le atua le fofanga, na whaia le atua ia mea umalava ni creating le time and space e whaia mea umalava. E ola mea umalava within the created time and space. E peon whaia le atua ia le tatou universa. Nei whaia fo I lea o le tatou solar system, le tatou laulangi in time and space. Ia na fio mai Yesu in time and space. So tatou te leo inai, o le history o tatou spaia is very historical. O mea na whaia le atua, ma leo lo tatou moli mawina e tu sai ma le experience o lo langa ma meo lo tutupu e peona ta ua mai le tu spaia. Ine tusi o whailau ngam tau pe tolu whai mua na lo tau mai o mea ma lona tau sanga I mea uma. Ma ona lava poi mea uma lava I lalo le langi. Ona poi whanau mai ai, ma ona poi oti ai, ona poi tuto ai, ma ona poi lea iai le mea na tuto ina. E tātou vai e ola mea uma I le time and space e peo na whaia le atua le tātou laulangi. E tātou te vai I le time I la le whaataua ngai I le fuafuanga le atua mo le Faaolataga. The plan of salvation e leolo whaatino ina le atua mai le ina uanga saratanga ta se o leola e whaamavau. Direct uma me uma mole lumanai I le fio mai o Yesu. Le tātou tule nai e progressive I luma fuafuanga le atua. E iai e fuafuanga le atua e angai atu I luma. E so e na fio mai lo tātou li whaola. So e tātou te ola le tātou teimi. Ai ele luma nai o lo fuafuanga le atua tātou la ngai luma nai tātou te leto o la ngai I teimi ua whano. E le se soifua e le teimi ua whano. E tu sai ma le soifuanga lo tātou ai o le past walu, o le present le tātou te angai atu I luma. I fuafuanga le atua mo le laulangi nei ma le Faaolataga e tu sai ma plana le atua mo le manui o le tangata. E sa e tātou te vai I le teimi ua whano na maliu Yesu. Na maliu Yesu e pe o le fuafuanga I ele na whai le atua le fuafuanga
ma taimina na fo nai ele o fai ele tua sisi fofuanga o le la o uma fofuanga a le lo fa peo na anga iluma la langi tu sai mo fofuanga le tua na maliu la Yesu e fa tasi maliu Yesu ele fa lua. So all throughout history to eternity ele to maliu le li fa ona tu so e perunta pe iva fo pe luas fo le ono fa pe mai awa ana fa pe o te tau na tinga ina fa lasi o ia talu an fa vai no laulangi a ole nei o tasi lava fa alia mai o ia fa toanga tausanga ina ia aveseina le sala ina ua faia o ia e ia mataulanga pei ona to fia fo i mo tangata ia tasi lo lato woti muliani o fa masinonga ia fa pe fo ki riso o tasi lava ona vatua o ia mataulanga ina ia abe na yang sala to tele fa lia foi o ia te la to e fa ta la ia te ilona foi fa lua mai ele ina ia abe na yang ele ina ia abe ina sala ai ta to wolai e fa ta sia na maliu Yesu ele fa lua na winga a to tupu sang sala i lo la fa bau o uma na maliu Yesu fa mangalo sala Paula me o to fo ia Yesu fa mangalina tato la lo uma na fa Yesu le tongi ola in se fuanga il la langi lo to se fu ma tato lai o la ngana fa mantunga e fa manatua i sauninga fa mantunga e fa manatua i le maliu Yesu sauninga baptisonga fa manatua i le to tu mai o Yesu ina ia tato fa taile li mole ola fo o ta whanau fo wina le tangata fo o baptisina ia Yesu ma vai me tuai fa auto o fa fo wina me uma te lenga na o lo tau mai i le awhaine koni to e luam tau pe lima fa pe suma fitu o le nei a whai o ia ke riso se tasi o tangata fo wia o ma vai me tuai fa auto o fa fo wina me uma o me uma foi mai le tua ia o uma ona fa le e ia o i tātou ia te talu Yesu Kristo tu ina mai foi ia te i mātou le ngaluenga o le lenga o uma fa le tātou e Yesu Kristo fa le tātou Yesu malonta ma sa tātou anga sala le tua ale o fa o hina tātou ma fa le tātou Yesu Kristo e ala ilona maliu leo e talia Yesu Kristo i o aveo e matangata fo o ma vai le o langa tua i lang sala au fa fo wina e tātou i a Yesu. E le Filipia tolu fa upe su martolu le au soe o te le manatu ua o maua au le me tasi o te whaia o te wha ngalo i me o tuanai au te momo e puno wai foi i me o lumanai. Au fa mai a Paulo so le o fufanga le atua mo le Faaolataga e le history le tātou te onga i lunga is a history of salvation Elenia e onga i luma so tātou te le to e tepa i tua le whai maile ia Paulo i au seo te le manatu ua o maua a le mea tasi o te whai o te whalangolango i mea o tuanai o te mo e pōna wai fo i mea o lumanai so e tātou te whaangalungalo tātou te whaangalungalo mea o tuanai e tātou mo e pōna wai i mea o lumanai so o tātou e recallinga i le leanga ma leanga sala an tātou o lai a whai te toi fo i tua i e mana tua le te inga le tua i atu i teimi ua whano e te whawhetaia i le tua le lawe inga oe mai leang sala a tātou te le toi fo i tua ina i mana tua le leanga tātou whaia a tātou te fo i tua i le memory ina ia tātou mana tua tātou wa ai i le lawe inga le tua i ati tātou le ono tātou ola mai i le so no te inga le tua teimi o whano e tātou te inga i luma o na Yesu Kiriso se o teimi e to e fio mai ai so a manatu la te inga le tua on the past is history it's gone the present is life mo oe mao but the future is our hope and prayer. E tātou te whaamoe moe le lumana ina i whaapeona tātou hangai ai i te inga le atua. So te vai a Yesu Kiriso as Jesus of history and Jesus of faith. O Jesus of history o Yesu le ilona soifua mana ngaluenga whai.
whaamalolongo mai, turingo te moni a tō malwha toi whātutu mai o wōti taipe o la salo. Jesus of history now. Jesus of faith o Yesu whātutuanga o ana tautonunga mana o onga ia. So eila lefte na ingo me ye lua e tu sai ma o onga nisi o tangata Kristiano whai mai o Jesus of faith ia pe o whaingengi ideal ia e tātou te vai ai ia e le moni e tātou vai fo ia Jesus of history ia e whafsiringi ina pe sa holas tangata whapea e pe o na tā ua mai mamoni mau ia ila uso o Yesu matusia i le whaingenga fau e tātou te vai ngai ai ai ele tala Tusi Paia ele ise senga o Yesu of history ia ma Yesu ana o onga e tutusa ia Yesu ia i lona soifuanga ia ma a o onga Yesu Jesus of faith ele ese awa tātou te vai ia i lona soifuanga i o whaatasi mana o onga o mela tātou te vai ai o ground uma ma vai uma ia o onga Yesu i lona soifua. O soifua ngā Jesus of history vai uma lava ia o onga Yesu. Awa ana le soifua Yesu, ana le whaia Yesu Faaolataga, e le saonga ana onga. E matua i le au ngā lava o onga Yesu, pe ana le soifua Yesu ma i la miotonu, ma liu lunga sa te ure tongi ole tātou, e matua i le ai ma saonga onga. Le se senga na o soifuanga o Yesu, ma soifuanga o ala, ia ma Krishna, ia ma isi lato umalawa ia, ia ma Yesu lotu maamona, ia ma toa i vala lava, ona leanga o Yesu Tusi Paia nei, e whenga toa i mal whenga fo, e le ngata na ia o mai, ana soifuai, man whaatino nona alofa, e ala Faaolataga na maliu Yesu, e le ai sisi atua, e le ai sisi tangata, e pe o Yesu na ia whaia mea ia, i le Iuni mesa atoa, e le i maliu lava sisi tangata, e wha maa ngalo anga salalangi ne, o na o Yesu Kiriso. Mela na tau te le inai, Jesus of history, e tutusa leia ma Jesus of faith, ia na o onga, o alanga i o whaatasi lon so i fuanga mana ngā luenga whai mana o onga la nei a Yesu. Mai ia Yesu o ia o le atua so i fua i whawawau. Iohane mua mtau mua. Sa ile amatanga le loko, sa ile atua le loko, o le atua fo i le loko. Isa o ngā Yesu sa so i fua o le i whaia le universa. Iane tau mua whau pue tolu, na ia whaia mea umalava, e lai fo se mea na whaia, e tasi na whaia, e le i whaia e ia. Nono winga a whaina ia whaia mea uma, nono winga sa soifua Yesu, a o le iese mea na whaia, na sa soifua a o le iese se universa malaulangi, e tutusa Yesu, ma le atua tama, a o onga ia Yesu. Mea ia te ia i te lo, na te ia lo farsaio ma, tai o nu o le atua, ona utau e Yesu o i o le atua, o tutusa ma le atua tama, ia e le foise te ia Muslim, ona because e leise alo le atua, e leise sina o le atua, tamana o ala, e leise Yesu, e leise angang Paia, e te ia i telo o tangata, e whama Yesu, e tutusa ia ma le atua tama, Iohane mtau pe sfulu, fau pe to sfulu, o au nei, maltama, e tasi lava maa ua. Lesia o nga Yesu, soifua Yesu maltama, au li whaavahina laulangi, na soifua whaatasi Yesu maltama, au li whaavahina laulangi, Iohane mtau pe sufitu, fau pe lua su malfa, lo tamae, o te loto le nei ia, o lo loto le nei ia te lato na e foi na mai a tau, ina ia lato whaatasi mau, i le mea o te iai. Ina ia lātou wa aia lo manuia na e fua i mai a tau, a wawa e alofa mai a tau, a ole i whaabahina laulangi. So i fua Yesu manantama, a ole i whaabahina laulangi. E sa o nga Yesu, peon tō si fiena, na whai ele e Yesu mea umalamu, wa sahile amatanga loko.
o le atua le loko, o le atua fo'i le loko. So tātou te vai ai, a onga ia, sa te iai, ia lau fariseo ma o tusi upu ma tai o nu o le atua, e o mai lava i le aso, o na lātou te manatu, e le isisi mwhena ia whaia mea ia, ma ia claiming o ia o le atua soifua. Sa onga Yesu na fio mai le langi, ia na o ia lava na te silifia le atua tama, na te whaamangalo ang sala, pio ne whaamangalo ang sala, tangata mai supa lena, tu ane ia te ia mai whaamalolo ia tu ia alu, whaamangalo ang sala. Ngata le o Yesu lo ia tia le olo mea umalava, le ala, ma le pumoni, ma le ola. Na te silifia mea umana ia wa aia, na tanielu o no foi lalo le mati, na ia valo ia ina, lona maliu, mo lona toe tu, au le maliu Yesu, na te silifia mea uma, le ngata le mea silin fa Yesu, na maliu Yesu, e tongi ola laulangi anga sala, na toe tu mai Yesu, o ta tonunga ia, ma mena tupu, ona because e langa o mea sa, o sui fuanga na Yesu, ma ho ia te ia, au sui fula langi ne na maliu Yesu, ma toe tu mai, ma o onga na el tuspa ia. Mea uma ia, e whaamani ai, le history lean, foi nei, le alo paamongoina tuspa ia, o history moni lava, foi nei, e tu sai mena tupu. A Yesu, o toe tu man malo mai, ia mai to e fio mai na fio Yesu le langi, ia mai to e fio mai pian fa tu angelu i ona so, fa auta le o yelo to baba iai, e fa pena ona to e sau, to e fio mai. Ia, le la le tatu tfata le atu le aso to e fio mai Yesu, wawa umantau nu mea umalawa ia fofo ine le tu mo Faaolataga tanga, halo tatu fata le teimi, fa iwina il fam sinonga, ile langi, pe ona ngalua ile atua, na le atua le langi e historical card ile langi, e pe ona historical card ile langi nei, ala mai ana me fai, ia marsoi fuango Yesu. Me lana tatu ile nai, ia le e unique Yesu, mai so sesi lava langi nei, o tele o tangata la to tele, la to tau whaina ia, fa pe mai ele sui fua Yesu ma esa tatu te lo lava na tau mai tatu Lesona i me fa maoni ai mai archaeological findings ai e tau tangata sai ai ia ku resa tu sama fase la tau sanga au le fa na Yesu e tau tonu tangata na mua o Yesu ta fa na fa ta sui fua nei a fa mai ele sui fua mai tangata pe so fa ia Yesu ona tam fa le anga tu spaia ai pe ta tu spaia la vai lo fa pe ona moli mawina fa maonia i me lo fa pe ona fa ilo mai ele ngatele ele ia au le hisio laulangi le lava lo fa pe ona fa lautele mai lava le moni fa maoni o le afionga le tua so le me na tatu te vai ngai ai e o lava le so sa la tu le ina ua maliu Yesu sam toi la tu le manatu lava e toi tu mai Yesu na lo no i le tai au tu na no i le tunga mau ia tina ia no ina ia toi teu ia fauina le tino maliu Yesu ele i o ai po mo toi tu mai Yesu ta fituli mon moriato la so ina ola tu o mai tina ia mata mai ia peteu ma la so ole ai Yesu o toi tu Yesu e mai se io Maria Magdala ina wa fa ali li faola ta o tu o te pai mai ata na se o mo no lo tamama lo to tama a le tau yo so e ma te felo ai kaleia now na tete ye la so on la to tu le ina e fia vai moni la fa mani po le me moni o to tu le li faola ai ala to sale o la tu la ngona sale tai o la tu loto ya o nga Yesu morto malafta sang sala tu feo ya i maleli faon fa pe moni to tu Yesu because ele natural ele natural to tu me se si pe otia ele foi se tanga te iso na power
nā te whātuina mai se lei fo se poto wha-scientisi po se formula, po se medicine fo ine whapiona na sasai i tino tangatona tola mai ele natural o whatasi i taitonunga ala au so ma scientific understanding of life and death lei a hoti tangata ia woti le tato te le expecting to i ola mai ma ngana se vavenga vangana le atua o le toi tu mai lau Yesu mai tunga mau ele scientific ele natural supernatural o wa o le atua na ia toi whatuina mai Yesu mai tunga mau na ia angelu i tutono tunga mau le no atua i pe tenu atua ia tinai ma la tuwa ia i tutono e tunga mau no ia angelu to lua la ue sa o me fuli esele ma le na puni na ile yo ai watu ia so Yesu matina ia tai o le so to tu wala o ia fita o so la fita mo e tau o ia ka yafa ma tai o no Israel e tau ia o to tu Yesu ya o fuli esele ma a wa sa sion fa ma fa longa ina le ma le ina o la ne ma ia fita le weekend a to lava na ia fita la to e ka dinga le ia tunga mau ina ia au lava nei au la na la tu long tala i feta lenga Yesu e to tu mai la storm ne la tu ringa po se me ne te watu ia la so Yesu po se si ina ia ngoi esele tino Yesu pe te ua esele tino Yesu ia ai nasa sa tu wai leoloina e fita Roma ia le tunga mau Yesu ina ia mauti no lava na wike na toa tolu wasa ele se mfai na luatu na te fai se me tu mau ia ai peta ile tai ao ole lula ia so tai ao tu wala tu te ile mamalu male mana o angelu ina mai te tu furi esele de ma sa puni na ile ia fai tu mau ia ma fatuina mai au fatuina mai ele tua ilona mana fa le tua Yesu Kristo ina ia toiola wa to tu mai ndala na sa tu puina le la wa tali tonu ai nei la le au so o to tu Yesu mai moni ana for flanga malo anga tu Paia ma malo anga lavan sa Yesu ia pa pe mai to tu mai pa o mai ya so to pa le what ia ole se Yesu ale o faari Yesu ya Maria Maketala ia mase o le faali mai Yesu ya la to ila fiafi la valea o le ulua yaso ile po o le ulua yaso ma fa pe mai Yesu ia o to manuia ia mela na tato te wa ia i fa ma ninga ia o nga Yesu le fa ma ia na mena fai o Jesus of faith le fa ma ia e Jesus of history lingala o umala Yesu peisi lunga i mea fai e fatino ino no soifua sa historical Jesus tato te iai ile fa mal single tala lei taluai ona ua toi tu Yesu ma ua feilo ai lau so maleli faola se o lava ia toma sa masor salo ai na toi o ane o valuaso mule ane ai ona toi fatasi atuele Yesu i ona so ya wa iai matoma pe on fai mai toma ele mfai no ton o toi tu le fa se longa la wo Paia tu o uloa mo wa tia i mesa tu i fao i ona manua na o fatasi atu la Yesu no na valuaso o fe lo ai matoma ona fa tu le Yesu mai lo lima se e pai mai i o manua nei ia na whaale i o suo na au ia mono nei tūna tu i el whao mona manu o i lunga sa tauro me sa sase nei o ia o na whamaila o le confession ale so o leo Yesu o toma mai whaauta i lo ua lii ma lo ua tua le ua ifo toma ia Yesu moni o oe le atua soifua Neu e toi tu mau, le natural toi tu mau, sisi mai tu nga mau, na o le atua soifua, na te whaise wawenga wha penei, le ua moni awa onga, le ua tau nu ua walo anga, le ua e toi tu mai, wha auta o lo ua lii, mo lo ua tua. Na ifo ai leo toma,
Tō malea sa ia vele tala lea Iesu ile no tele o intia mamaliwai. E tātou te iloe nai, tusi o Filipi mtau koe tolu fo koe sfulu, o le nei fo. E moni lava, o lo manatu wa le au ngā mea lava ono sisili ese o le poto ia keriso, Iesu lo wali. Ono o ia wa o wha le au ngai nai mea ma o manatu o ta lava ia mea, ina ia o maua keriso. Ina ia o ilo o ia, ma le mana o lona toi tū mai, ma ia wha atasi au i ona tinga, ono o wha atusa au ia te ia, i lona maliu, pe ma whai lava ia te au, ono o atu, i le toi tū mai, o he woti. Ia le tau tinonga nei, le apostolo Paulo. Ia wa tau mai nei, o whai mai nei Paulo, ina uia whaahali Yesu ia te la le tamseko, ma uia talia ina Yesu Keriso ve monali whaola, le ena ia sawa ina i le kalesia, Yesu Keriso, aina whaali mai Yesu, mai le langi, i le ale tamseko, ona li ua ile o Paulo, le ua tala i Paulo, le tala leiso, o le toi tu mai o Yesu, o le incentive lea na muwa ile tala ingo le tala lei, muwa ile au so, ina ia tala i le tala lei, ua toi tu Yesu. Ma le moli maula ia lau so, lea na la tuoi ma tala i laulangi a toa lava, se io lava na fasio te la to ma fioti i le tala ingo le tala lei, ona fa mai a Paulo, o iloa, o le ota lava me ina ia o maua Keriso. E leisi au ngā soifuanga nei, e te soifua mo wolai, pe a whaita te le tali eina le Faaolataga, al mai a Yesu Keriso o tātua li Faaola, na o ia no tātua Faaola, o ia lo tātua tua soifua, o ia na fio mai, ine o tātua maua leo le whaavau, o umat whaamangalo tātua Yesu Keriso, whaamangalo tātua angsala, ma fuanganana maliwai, o manu malo Yesu tunga mau le oti, tātu te tu mai tunga mau, pēo il teimia fio mai ai, awa o to i lalo le oti, ia Yesu no tu lai mai Yesu mo to i tu mai, tala Yesu si le atwa pe mai le oti, o feo ia i lo tui, le tunga mau o feo ia i lo manu malo, o manu malo Yesu Keriso, o whaalea ngā ina le malo si o le oti, o whaato i lalo le fili a Satani, ua whamangalo le tangatanga sala, o tātou maua leo le whaavau, taluai, lo tātou li whaola, o Yesu Keriso o toi tū mai. O le toi tū Yesu, o le tala le leilena, leona, whaapeona, tala ia laulangi a tōla, whaaloto tele inai lau so, ma le kalesia, tusa po a poponga, tusa po a sawanga, tusa po a mea tupu o la tu soifua, ai ona o la tuiloa, e le aima siao ngā, o la langi ni tātou ei, ma na o le atua tātou te olai, na o le atua na ialawe ina i tātou, le atua whaamangalo, o foto e tu Yesu Keriso, ina i whaapeo na sao ni i tātou, mo le olai whaavau. O uman whaamangalo tātou Yesu lo tātou li whaon, mai le aise si atua, na ia whaia me ia mo oima, o na o Yesu, the Jesus of history, na ia whaia me nei, a veo mo tātou whaola, tātou maua i le ola e whaavau. E tātou te ilo inai, a wani o tātou tali eina seisi lava o onga, e ese mai lo a o onga Yesu Keriso, o le tutongo le tusipaia, wa loo mo le maule tusipaia, i le soifuanga o Yesu Keriso, ma mena whaiele atua, e wha mao nia mea lo tutupu, ma lo wha peona ngalua le angangpa i o le atua, ena ia whapa i ina tātou a wale ola e whaavau. Ia tātou te whaafta i le atua mo al Faaolataga, mai a pion tātou iloina. E le ai lava e lei se fuafuanga lau apostolo ina ia ngoi le tino Yesu. Foi nei i le tūlanga mai i le taimina na whapea ai ina o atu i lau whiwhita mata o te a kaiafa lo o tu tu Yesu. Ona whai mailo o kaiafa i oto talai. O maila o so e ngau i le tino Yesu a watu tupe e tongi e oto ina oto talai. Talai le pelo. E pe foi ona na whamsi nei Yesu ina ia whasiotia Yesu. Sa ye moni mau pe pelo na saunia kaiafa le whaitaulanga silo no le tua.
tai o le nu o le atua, le nuu o Israelu, na whaatuina mai le atua malaweai mai le mesano polonga ia ekopito, ina ia whaamania ia le atua, a le neua fio mai Yesu, wa latu whasiotia le alo le atua seifua. Na watu leo, whaineo, o leo so, pe ona latua, pe ona tatu ilo ina, sa, na watu leo so le tunga mau, o le se tino Yesu Keriso, o latu, o mai lea ma latu talanoa e whaataua ngai le me ua tupu, ia e whaali mai Yesu, ia e latu taritonu ai lea, linga la tātou te wa aianga iai, le moni ma le whaamaoni, o mori mau lau apostolo. E lei se atonu pe tasi pe lua tanga te whioti ono se tala pe pelo, ai o le se fulu ma le lua, na whioti ma, on le tala ingo le tala lewa tu Yesu Keriso, e le ofi i se tupulanga ma se pena, le to atera tangata la to te tala ia se pepelo ma whioti ai lava, e tu sai ma mena tupu, i foine i tala ia na whaeweai e lau fita, ai tutongi e ka iafa, na whapea ua mai ngā oi, e Yesu la tu me mawai. La tu mai ngā Yesu a tatu si whieina, e le mawhai e lau so ono mai ngā oi tino Yesu, le sa ie fita sa ruina ia tunga mau. Na lang mali Yesu, mwhasi o tia Yesu, ona lang al malo o Israelu. La ie ka iafa ie il malo a tola ta nu ole tu e pui ina ia o ne ia fatonu ina mea ia e foi mai ia o Yesu e tu mai. Le foi e Pilato, mana fita il malo Roma, e tu la fono. E oti le tangata e sau ina te whalenga ina ia whai unga ma mea whai il malo. Na whasioti il malo Yesu Keriso. Whasioti le kalesia Yesu Keriso. Leo no matua i mata alia tangata uma. Ina ia mautinoa lava. E oti Yesu e whawawau. Ia e petai. Ina toi tu mai Yesu ma walatu tamwhai ina ia whaaleanga ina le moni mau. Ile toi tu mai o le li whaola. Ile tu sai lama the weight of evidence. Le weight of evidence ia ma whātaua ngai le tino Yesu Keriso ma mori mau lau apostol ma tala ingo le tala lei. E matoa i heavy lava ia whamauninga po me ie mori mau ai i le moni o le tuspa ia. So e tātou te iloa lava le tūlanga mo whamsinonga. There's a peisilungo a law of evidence e whapeona na wa aitoto i ail whamsino ina ia fall in place mai atalia ina au le whea ngai mal whamsinonga mo me whapena ia mai se ia whamsinonga te tele nei e le mwhaina whaatamala le whamsino on law of evidence i wa aia ia me whamani ai ia le el whamsinonga leo la awhai. Ia, e tu sai ma Pilato. Pilato lea na whamasino i whamsinonga Yesu. O tangata Roma, o le kovana Roma na te waia ia sai utaha. Aina ua o maila Yesu ia Pilato ma o mai e ka iafa ma taitau no Israel. On whatu leo o Pilato ia Yesu o se tupu o tangata iuteia. Ai fesili atu Yesu e tali Yesu le fesili ma Yesu o inta watu e awa na mea. Ia ona pena ta watu e tangata kaiafa ma taitau no Israel. Ia e whamaia e te fesili mai lo o Pilato ia Yesu. O ues tangata iuteia watu e fesili mai e whapena. On whamamula matule Yesu, matule o Yesu ia Pilato. Ele mai le langi lo nei malo. A whai ana mai le langi, mai lau langi nei lo malo. Ele mai lau langi nei lo malo.
Whai ana mai laulangi nei lo malo, se pa ua tau au ona, o le nei, e le mai I nei lo malo. Lalo wingal whetalenga Yesu. Ion whetalenga Yesu nei, e o whatea Pilato no whan mai Pilato po e stupu. Tale Yesu, e lo ine lo malo, e le laulangi lo malo, o lo malo e wha le atua, e wha le anganga, mai o le tupu, o lo malo. Ile lo loto le langona ia Pilato tu saima tali Yesu e folinga mai ele o mamalama tangata Israelu maka yafa mala tota tano le tua e fa tau ia Yesu fa pela tota fa Yesu ne fa se revolution against ya la to against le malo masuile malo te tengon malo Israelu betete ya kaisaran malo Roman Empire ai ese le whanonga atu o Pilato ia Yesu malona soifua o ia o le tupu o le universa atoa. Winga na whitenenga Yesu. Ele mai lau langi no malo a o le tupu o le universa atoa. Ena na whai atu leo o Pilato o oe la o se tupu. Ia on whamai le Yesu o le lava o a o le tupu. O le mea le nei na whanau mai iau. O le mea fo ile nei o sawa I laulangi. Ina ia o mori mau I le upu moni. O I lato umalama o I le upu moni. E whaalongo mai I lato I lo uleo. E leo o motua I tau sawa to lawi Yesu I api lato. O ia o le tupu o mea umalama. Tupu Iutaia, o le tupu Roma, tupu laulangi. Bele no sawa laulangi nei. Ina ia o mori mau le upu moni. O le tupu, o le universa atoa, mai o le whaalonga mai ia te au. E lato te whaalonga I le upu moni, e whaalonga mai I lato I lo uleo. Sia la tula Pilato, o la le upu moni. O le whaamsinonga le ana whaia I a Yesu, o le whaamsinonga o le upu moni. So e neo le ua whaamasino ina le upu moni. Le truth on trial. Ele ngata o le whaamsinonga o Yesu. A le whaamsinonga o le upu moni. Yesu au nei le ala, ma le upu moni, ma le ola. Ana tuli loa e Pilato e le latanonga ma Yesu, ma whaatali se itali mai Yesu ilan fsilpo le ale upu moni. E matua I loa ai le te le o le mea o iai le whaamsinonga a Yesu Keriso. Ai peitai, o na msili po le ale upu moni, I ona tula iai lo o Pilato. Mea mātua e luatu I aka iafa man moto tangata, ma fsili ati te lato. O te leiloa po la se mea salai nei tangata. E lei se mea salai. E ona, ai tali maile nu o le atua. Ia whaasatauro I ateia. E ona, whaatu leo, alale me o te whaia nei tangata. Ai whamai, ia whaasatauro I ateia. E le o tu se avanoa I le upu moni. E le tua se avanoa I le atua seifua. A o latu whasiotia le alo le atua. O latu te ena le upu moni. O le meo iai o whaasalaina I latu e le upu moni. Ne ana whatu e leo Pilato e mamau nei lima. I le maile sala nei tangata. Ona wha maile o ka iafa man mo tangata. Ia whaasatura ea te ia a o lona toto I o mātou lunga le ma mātou whanau. I o mātou ulu ma mātou whanau. E o maile so. E lei se tu ainga tangata si le atu na ino sia laulangi I o tangata Iutaia. Ono le whapeona whaasalaina le atu e tusai ma latu tau tino ngai le ason whamsina Yesu. Ia I lunga o mātou ulu lona toto ma mātou whanau. Tātou te manuia ilo tātou le ino al Faaolataga ia Yesu Keriso. Tātou te māleia fo, pēr tātou te eno al Faaolataga ia Yesu Keriso. E pe on tātou iloa e tala a Pilato o te le iloa se sala o ne tangata. A uma mau nei lima. Ai nātu I nātu pārapa. Ai whaile mea tō te loto iai.
ia whaasatarina le ona sasa le Iesu ia matu inatu ina ia whaasatarina. Pē tātu te whaalongo i sisi, whaataua ngai i mamalama i Iesu Kristo on tātou muli ai lea, ai tuu le upumoni, tuu le fionga le atua, whaasalaina tātou, ona se uistangata, i o tātou whaetete, ona tātou muli a o se a istangata. Wai whaasalaina tātou, whamsinina tātou, pe ona whaasalaina foi, ia Pilato. I lona le tū mo le upumoni, i lona le tū mo le lifaona, lona le tū mo le tua, au e tū mo tangata. Au a tātou wha mua se tasi. I o tātou wha mua le tua, i o tātou tū mo le ali. I ana whiotia emfasi o tia umalawa le uso. Ona o lātou tū mo le tua, o lātou mo le mau mo Iesu, o toi tū mai. Mai si o lava le oti, e wha me ai a Paulo, o ta hota mea umalawa lo langi nei, ina ia o maua ke riso. O tatu Lesona nani tai au, i nei sa pati, tatu at whaftai i le li whaola, tatu whaftai a Iesu Kristo, i lona tele e ina o le Faaolataga, le satauro, ina ia whaolahina i tatu umalawa. So o le whamsinonga lava lana na o ia Iesu, o le whamsinonga lea, o le upumoni a lea tua, ina ia moli mau le upumoni mai tātou, e Iesu, o la upumoni, o la wafionga, le upumoni lea, a tātou o le tusi Paia, o inalo o whamomau inai le upumoni a lea tua, tātou te iloi le upumoni, tātou te iloi le ala o le Faaolataga, e taitaine tātou se o le aso e fio mai a Iesu Keriso lo tātou li whaola. Ai lo whale atua tātou nu, tātou Lesona. Whamania le atua i atu tu umalawa, e tu sai ma le alofo le atua i o tātou o le whai le whinangano le atua. Tu sai ma mole mauri tu Paia. Le alofo le atua la mai a Iesu Keriso. O historical evidence o le ngaluenga le atua mo le Faaolataga i o whaatasi ma o onga Iesu Keriso ina i whaapeona tātou muli ai. Pe ona moli mau mea na whaia le atua. O lo moli mau le soifu le maliu Iesu e ala lon tu e tu. Lo tu e tu Iesu e whaavau. O lo moli mau fu ilawa mea na whaia le atua le fofuanga. Lo tu mau la au, lo tu mau manu, lo tu mau le sami, lo tu mau le lama le masina, lo tu mau fitu aso lo vai aso, lo tu mau lusu malfai tu la le aso, o lo tu mau sapati, lo tu mau mea na whaia le atua le fofuanga. Mea ia lo moni mau. There's a historical evidence of creation. Pe ona ai historical evidence of salvation e ala mariu Iesu. Leo lo whaamomawina e le ngata tu Paia, but the book of nature to foi ma susuenga wha scientific archaeology i mea lo whaamani ai le moni o la fionga le atua na mariu Iesu ina ia tongi ola i tātou mai le angasala. Mai lo Iesu le Ioane sumalwha au le atua tuwa le o tō loto. I o tō whaatutu e le atua. Tō whaatutu ma o te alu e sante meno whai o tō a te alu o te toi sau. Lo ngā lulue le langi a tō mo tātou le atua ta mā ma le alu. Lo ngā lulue ma le angpa i o lo ngā lulue le langi a tō mo i tātou. Lo ngā lue whai le atua le tātou lo langi nei. Ina ia tā pena le whanau le atua ma le kalesia le atua. Mo le aso e tue fio mai Iesu. A lo saunia e le atua ia le langi mo lan whanau. So le heaven is a historical place. Lo ngā lue i le atua. E pe ona ngā lue le atua, le angpai le atua lau langi nei. Ina o tue fo Iesu le langi. O ina mai la angpai le atua. Ina e whaafo wina e tātou umam saunia e tātou umalana e kalesia. Mo le aso o le fio mai. Mania le atua tātou umalama. I mania ne sa pati i le suafo Iesu. Amen. Tō whi al tātou talo. Whaftai lo matama, whaftai Iesu mo le Faaolataga. Whaftai lo Tusi Paia. Whaftai mea umalawana e whaia. Mai le amatanga le fofuanga se o mai i le so lo ngā lue lo wafio i ne whaurine mātou, mwhapai i ne mātou mo le ola e whaavau. So i le tai au wha auro pe ato e fio mai lo mātou li whaola. Mātou te fia iai i le ola e whaavau. Wha mai se ati ainga whanoa noa.
e whamanuia e lato oma. Talia e mātou nei tūla, e manuia lo sapati, vi ia o e whaavau lava, i le swafo Yesu. Amen.